jogitade ɓurtoma ka jonnude hooran kadi haray mi hiwrike ɓen ɗon ɓe wonɓe darde ɓe fopp d'accord e meccade hay goto ok eyyi grand alpha grand alpha traiteur de gâteau linda traiteur way linda traiteur ɗum awa explicande men ɗum ɗon seeɗa linda traiteur haray awa men explicande no ɗum ɗon wata bon woy ɗum ɗo ko pâtisserie wonɗo fof no andi mo sa naati ka TikTok a yiyay mo sa naati ka Facebook a yiyay mo haray meɗen ɗo conk 43 rue Moussé Diop ɓaawo Sénégal ko Vincent on wonɗo Dakar on e haray ko ɗum mi woni mi moƴƴinay fi gâteau anniversaire ko ɗum mi moƴƴinta mi libina d'accord te a moƴƴinay en même temps a libéré mi libinay kadi d'accord monsieur Alpha Mali oui ɓe Mali ɓen ɗon andi min ko ɓe welirinmi depuis ko mi wonno Jamano FM ko ɓe Mali ɓen wonno vrai auditeur ɓen fidèle ɓen fof ko ɓe Mali mi arti Top FM la même chose kala kam yeeyi ɓe Mali ɓe mi tawa ko ɓe pay ko ɗum hannde kadi mo Mali o woni pay teddugal le mum 78 116 82 38 séréji ɗin fof en arta e mum hannde salminen goto goto Mounas l'anniversaire Dj Bella Joli Long ɗum ko min fiiɓe annda ɓen le 3 décembre woni wadde kono woni hôtesse ɓen ko hon ɗum prépare ɗon e o anniversaire jour J par ce que nde ñande haray ko saati kono laati ɗum ko ñaandi wonde nge wadde ko hon ɗum marɗa ko yewta jiwɓe ɗimmoɓe ma ɓe soutena anniversaire on à 100%. min ko mi wawi alango jiiɓe fulɓe ɗimmoɓe am ɓen ko ɓe immoɓe daro min joguito jungo min wallitoma fi anniversaire ma jine en fof ko goto en fof ko en nene goto baba goto min ko ɗum tum mi wawi winnugoɓe yimɓe ɓen fof kadi yaa ɓe weltano yimɓe ɓen kadi arɓe ɓen ko anniversaire kadi fijanjal en amise en onon kadi ko ɗum prépare ɗo minen min préparé piiji kesi tum min préparé donc fewndo akeygo yimɓe ɓen préparation o fof Mounase no engage min engage ɗum ɗon fof Mounase contre kam min ko fria fayda ko telemilek fayda ko telemilek kono ko fria d'accord fayda ko telemilek kono ko fria ande komo telemile fria emɓe Mali emo pita par ce que min ko pita acca 78 116 82 38 artiɗo nodde o min o koraymo gâteau artiɗo nodde o et puis premier auditeur no mari dolo kun kadi akasa ça dit yande y a beaucoup de choses premier auditeur no mari dolo kun deuxième troisième quatrième cinquième manka téléphone 78 116 82 38 monsieur Alpha est ce que depuis neeɓi gila fuɗɗa o ɗe métier ma ɗo ko depuis année woy depuis 2009 oyi depuis 2009 fuɗɗa ɗe métier haɗi miɗo woy hari ko ɗe métier fuɗɗoɗa ka goɗɗe non goɗɗe gomi fuɗɗorno hay ko naarejo libanejo mi wonno golludude mum donc mi yaadi ha woni probléme ha entoura men donc min seedi o bilan droit ko droit lan kon par ce que seeɗa gollude goɗɗo il faut heɓa kayɗiji hannde senti noon sa woni hay ko partoire ko ɗuma ko a faami ka contrat no woodi si tawi woni on digui raɗi kema tawi woni wona yiddema an gollowo on hara il faut son seedi yahon lawol jonnoma ko doma kon quoi manam ko on ɗon ko golda ɗon haariɗa mari contrat entre mon voilà donc probléme heeɓi entre mon tawi na an gollowo on probléme o iwri par ce que ko an gollowo on kanko naɓa e ma walla kanko joguitatama mais si tawi ko kanko probléme iwi e mum mo duwa jonnude waddema en ɗuman dédomacigol ma e droit ji ma ɗi merci beaucoup ko noon mi yaadi donc acca ƴetten premier auditeur ka ligne 78 116 82 38 allo oui on jarama ɗon e jang jantumoɗon ɗo ɗon e jam alhamdulillah ɗon noddami hoto ɗon maake honno meɗen maake Mamadou na Mamadou monsieur Mamadou ɗon noddami on to Mamadou ok Mamadou est déjà on ɗo yeehi Mr Alpha woy haray mi yaadi ha dal ɓay woni probléme ne entoura men après o wiilan simi accitiki makko ɗon ɗe haɗa adnamo boni ngol konngol waɗi ha simi ƴetti tawi mino joguinidam mo sohlilam moto mo sohlilam fof komi gollira mi yetti mi randimo mi yeehi ka syndicat ɓe jonnilan maw faami convocation mi ani mi convoquimo mi yeehi min jooɗi o jonnilan ko doala jonde kon donc même pas ri goto même libanais encore kadi debbo goto libanejo kadi fayi encore yettitilan noon to kawonɗo ko pâtisserie ko ɗon affaire on fof ko ɗon Allah andi ko noon wonirta allo assalamu aleykum allo on jarama ɗon e jang
jantun nala ton alhamdulillah ɗo maake on ɗo noddame hon to way DJ Bella après ɗon kadi même chose ɓawi haali ɗum kadi même pas ri goto kadi après na debbo naade jo hen kadi tawi no andilan depuis ni ɓe suivre delan depuis 2000 simi jumali 2008 on naade jo noddilan e 15 heures donc wi ilan ko hon mi tami haali probléme amen min makko on même libane encore o wi ilan min miɗo anduma depuis 2008 tawi min naɓa ɓiɓɓe makko ɓen école ɗum ɗo école gendarque ko ɗum min andiri a faami après on kadi noddilan holandilan probléme ko honno après mi explique on nan arɗo o wiiɗa jogi moto hawriti ɓeygu an de hurom ɗon passage ɓeygu an Mariam Ba a faami haray hawriti ono kadi no jogi no mbuuɗi tawi mon ɗam mbuuɗi mannaki ɗam hettali ɗam mbuuɗi an ko ɓe doole yoɓude ko ok acca 78 116 82 38 salamu aleykum allo hawriti mi yoɓaka ɗa ko duwam koɓe duwala merci beaucoup mi yoɓaka to meɗen ka ma fi programme fi mum a faami après tawi ɓeygu an ɓay mo yeyde o ƴetti mbuuɗi jondilan mi soodi moto d'accord joni noon mi yeeyi o libane joɗa yettilan c'est-à-dire manam ɓeygu ma dépanuma merci beaucoup non applaudissez vraiment c'est super ouais parce que ko femme battan voilà na jiɓɓen fo watta ɗum wallah azim kam ƴetti 150 000 jonilan mi soodi moto ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum jugal foofu laaw ma jogu fi man allo oui garan ɗoyt télé ma o seeɗa famodire ok c'est vrai voilà allo c'est bon hein way c'est allo bon oui ɗay jang nala ton ɗon noddammi honto ɗo maake honno meɗen tooli ɗo e Colobane o d'accord Alimou Diallo mane hodde monsieur Alimou Diallo awa ini ɗon monsieur Alimou Diallo joni Alimou Diallo ça va ini ɗon copain ma voilà oui ça va bien ça va no masude no kekile on alhamdulillah to nala ton sant no yardeteɗa yettude Allah boy alhamdulillah no bolondaji ɗi wa ça va alhamdulillah meɗen humpitoti ɓe jaam bien merci moma jangi waɗi wa ɓe jaam aray DJ Bella aray a salminama an e invité ɓe maɓe noon Grand Alpha Mali i Grand Alpha aray a weltorama kadi d'accord aray toujours aray fewndo nini famo aray Mali fof no yettori ɓawma katolila ɗon merci ko gotum inchallah andi noon kadi on fof no yettori ɓaw DJ Bella anniversaire makko hara yejjitali no ɗon andi kono mi faala imo invité par ce que ko enen Mali jeeyi monsieur Alimou way on fopp mi halfini on Alpha on fo iwtiron ɓaawa makko yaha on souhaiten anniversaire le 3 décembre non Grand Alpha ko Mali fof iwtiri ɓaawa makko Mali fof kadi iwtira e ɓaawa makko quoi par ce que ko grand jo wakkiliɗo muñi d'accord merci beaucoup Alim merci beaucoup voilà monsieur vraiment Alimou. t'es gentil mais no woodi min taw vraiment ko wowlanɗalan ɗo en tout cas weltinneɗan ka ɓernde simi c'est-à-dire no gasa hara ko sifa ɓeygu mi mari par ce que ɓaynami fenu mais mi weltike moƴƴa kono no wirɗa noon par ce que ɓeygu ma simo yiɗuma o yiɗante ka heɓata ɗon o wallitoma ka heɓata ɗon no serti e ɓe jonnata yeeyu perda an gorko on ɓe wiya namin perdimma vraiment mi weltani ɓe na jiɓɓen fo DJ Bella. watta ɗum Ouais. DJ Bella ok lan yetta goɗɗo ka ligne arten allo 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 DJ Bella nam ay hunde fof ko mine mam ko inchallah hokkima ɓeygu wakkiliɗo ene barki ko woni ko fof nani way yo Allah hokku barke mabɓe men ɓe Allah hokku barke nene men amin e hara mbiɗa hiwro ɗon kala voilà face kala mo nene mum wuuri kala mo nene mum wuuraka hara yo Allah tori yaafo hara yo Allah yarloɓe yaafoɓe amin kono nene woni fof wallahi si nene ma wima anata ka yawɗa o yahu yow hara yanata Hara par ce que mi Allah guinaw Allah gonɓenne kon guinaw yene Allah nene an e nene an e ɓeygu an mi ɗowma wiide mi rewi rokkuji hewɗi min omo yetta si mi haalni mi siwara a wullay sa mais kono tagaɗo ko muññu d'accord eyyi acca 78 116 82 38 Jama TV allo salamu aleykum waaleykum salam jarama jiɗɗe honno jegue juma ka ko wolɗa wo na ella kombo bon kombo omin Boubacar Silla Grayo
Monsieur Boubacar Silla Grand Yoff ɗon e jang jantu alhamdulillah Boubacar Silla ko ɗum addanɗa ka kekkiɗe ɗo jantu woni welde nani Mhm. aha jeje juma jantu eɗa hiroma nde wettana wiw DJ Bella DJ Juma no Fouta fewndo ɗo min la wawi sanside indema de la ko ɗum mi faala quoi da santu inde anden few da jaɓu dige bele on no moƴƴi ƴettu gige lappa jama rek no iɗɗa wandu no ƴettu DJ Jama TV rek voilà gige lappa jama no nafa jama o mi ala ƴedde ɗum par ce que ɓe waɗila nafude ɓe waɗila ƴettu nafude on ɗo nagi garaw ɓe waɗila nafude few nafa jamma waɗila nafude few joni mi ala on e yiide mi ala on e famude awayre mi nani teddugal le mon teddugal nafa jama fo anniversaire le 3 décembre nani mi nani mi jaɓi wawa min ngabbiti on kon ɗum addanɗaka kekkiɗe ɗo mi ala maynande goy copie acca 78 116 82 38 siɗen yewtude yewten entre men et puis hara téléphone on télé on ɗoytomo waɗanade télé on ndaromi par ce que na on woni yalde ka télé haray donc haray ko min invité ɓe amɓe acca donc vraiment haray en weltanike sonnajo on en toriki allah yalla vraiment yo allah wulan ɗum ɓurtu yaññinde hunde nden par ce que hande debbo won on et puis kadi ammude ma ko jooɗoɗa o mantamo kono de wonde ko Mariama Ba no wallahi asi Mariama ɓen ko sappo merci par ce que min kadi ɓe gan ko Mariama Bari merci sappo teɓe Mariama merci vraiment merci par ce que min kadi ko debbo daɓɓo kono probléme ono ɗuuɗi kono ko neɗɗo wakkiliɗo en tout cas sovayɗo lang e piiji goo mo muñi kadi non ko ɗum siminima andi sa wakkilike ɗi fof ɗi aray muññare nden laaɓere ɓerde nden tout ça ara e mum mais sincèrement parlé yo allah hokku en gonga ko wiɗa ko barkinene baba feƴƴa ɓeygu moƴƴuɗo ala ƴette goɗɗo ka ligne merci beaucoup haray Mounas hande hiɗen ɗo pour juste anniversaire on yen ɗumanno yen waɗu fête anniversaire on e hande par ce que c'est la première fois mi sikki naɗɗa e ɗipiji wallitagol dijejo e anniversaire mum walla hari a ɓooyi wadde walla kono par ce que hari non mi meeɗi waɗugol ko digge Keroba e on tumati ko association makko men wonno d' accord on tumati mi wallimo d' accord namin to noon kadi wallimo men boy d' accord mais Aïssa fere par exemple Mounas ni Mounas ko professeur kon ɗum golle on ɗum marɗa par exemple ko morugol walla ko non ko couture mi watta couture wonɗa wadde ko couture one mi wadde ok d' accord couture no marsude seeɗa kono alhamdulillah no marsude boy ok mayin ka régime daren clip goto acca régime ɗon mayin clip daren ɗum ɗon arten noon ka nde gattore men ɗo par ce que ɗon andi voilà hande haddi arten noon ka publicité men pour le 3 décembre par ce que hande spécial on ko fi ɗum le 24 décembre le 31 décembre ɗon andi fop aray ko alliance de la sous-région Dakar le président il s'agit monsieur Jammala Bari Bantignel vice président on ko min Bella Dioli kono en ala yawde e détail ji goto yaade 3 décembre feƴƴa anniversaire on feƴƴa si Allah voilà kele no feƴƴi kadi en ngaroye e goɗɗum go e piiji go inchallah e piiji kessi parce que le 20 kadi en fo ko en fotum enen on inchallah d'accord acca régime don ma oɗon andi ko Khadija Bari e jiwu ko wondanɗa hoore ma voilà kanko yimi o morceau ɗo en tout cas morceau no yimi no composé c'est bon clip on kay no laaɓi no laaɓa haray ko soutenugol mo so Allah jaaɓi hiɗen yewde fi makko pour Sénégal ɓayno gandi ko sati ko malato en ɓoydi e ɗum ɗo e culture guinéen o moƴƴa acca ƴetten goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo 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 mi anda ɓe auditeur ɓe hande ko honɗum waɗi mais sincèrement parlé bon ɓen pe gauche a faami donc haray grand alpha anniversaire long ko anniversaire daroyiɗa o émission mon ɗe darde ɗo par ce que o émission ɗo depuis ka GDP TV avant Jama TV arde o ɓooyi cette fois ci min faala wadde feeto jano fi makko donc an déjà a fuɗɗike e moƴƴinde hunde nde mi arta ka goɗɗo taw ka ligne allo 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 salamu aleykum waaleykum salam jarama iɗon e jang yantum ɗo noddame honto ɗo maake honno ne jawi Latti Diallo ne maaki mbiɗen Fass hajja
Halimatu Diallo Fass. Jamilatu Diallo. Jalikatu Ayo. Jalikatu Diallo. Jamilatu Diallo. Jamilatu d'accord day jang Yanto. alhamdulillah Jamilatu ko ndunga dadanga kekide do Na? ko hondunga kadi addandanga kekide do Monsieur Momon no foti. merci Jamilatu awa law ka dédication boy hombo Na? aw kani hombo dédication Mo kani idu bela me fo. jali kadi ko hombo yiduma Jamilatu Na? hombo yiduma Fono yidi. Imbe buino idi la. Fono yidi. No, awawi yalugo Ene sita be rek. indema ene ema ekwa buyno yidimo c'est-à-dire si buy yidimo an ko jelo yiduda Mingar jama kala ido la langi mo. ko don no O yetta Diallo non. ko final lonno no yetta Diallo Yetta Diallo si tawi an yiɗi ɓe maɓe fof no yiɗuma ɗa yiɗi ɓe maɓe fof Awade don sai bon keso. kadi kadi ko on ɗo yiɗuɗa Ayo. on ɗon kadi yiɗuma Ayo. Jamilatu konto gine. yo landanima ɗon konto e gamen awa yetta bajo kupi Jamilatu Diallo na Diallo de yetta bajo Il a dit Diallo. woli ko wolle mele yetta Diallo be nani voilà merci beaucoup aray Jama TV koni ñande o ñande et toujours émission daroyiɗa on et tous les jeudis ko ɗum o watta depuis ça fait 8 ans mi wadde ka GDP TV avant Jama TV arde donc émission hande ko ɓuura suivede ka page Facebook ka TikTok ka c'est-à-dire ka Instagram e kala mon da hoore ma en tout cas no falete application kadi comme no mi yewte jamanu noon ƴetten taw goɗɗo ka ley ñande ko ɓe woni priorité on parce que voilà problème yo ala allo allo oui on jarama ɗon e jam jam tun alhamdulillah golle de ko noon ɗoyte e télé on seeɗa so jente kelan ka télé tun en fawodirta pourtale Allah ka yaasi ɗon tere ma d'accord kono no fewni toon ɗon noddammi hoto ɗon maake honno respect flow pipe ko tigi ka tigi gonga ma ɗay jam peti jam tun wonu fewndi golle de ayi ko fewndi ko fewndo no préparanede pour anniversaire le 3 décembre andi ɗum ɗon ko enen fof koto na yo ngawju no andi ko enen galawol no on tigi haw jaɓaɗo andi no wonde e jama o mi sikkala haɓidi e jama o mi sikkano de yo wayrano kono hiɗa andi enen guinéego ñande ko ya andintimɓe hay kaɓe andi kon bien sûr nde ko ya famintimɓe ñande o watta yara ɓe yeggiti mum kono ɗo trois watta o mo hamdu ne ñande ko ha weeta ko 7h7 ko tanto paka pa d'accord ala probléme merci beaucoup tigi ok ara mi salmini o waɗa hollan ɗon kadi tigi on fi ñande go andino min probléme an on a jom mbaltaw ka ɗum ina andi ɗum hokkan ɗum ɗon taw takko maɗo problème yo ala o way ɗum hakke mimino probléme ala kawit ko mimi ayno onon koy ko modi faala ko hawjuɗo kadi fi modi ana ni woyalla wala kono ɓayno mi nani ko yetto Diallojo awa yetta bajo non ni o an ka yetta bajo voilà wara probléme ala ɗon yaadi problème yo ko enen Diallo e ba ko Diallo baga ko yetta bajo ni c'est bon jono si nono yimo si minimo nono jombimo haray ko ɗon no walla sampol dige accu haray haaltake joni ka ay ka ok merci beaucoup meltanike manani mais ngabi manan si Allah jabi hokka daru fanka avec artiser no ala probléme tati ara joni lang andi miɗo programme tati fima et puis kesso pas e Dj Diallo kadi grand jo an on sif d'accord alan salminama et puis ande tu kadi tati sorti album makko ko le 5 ayi fewndo estade nongo fof no wi ko noon merci beaucoup aray voilà émission kono mi expliquer noon ko émission neɓuɗo par ce que jamanu suudanimo moƴƴa an hande a waɗi premier gâteau ma le 3 novembre et le 3 décembre kono mi prépare ɗon le 3 décembre il faut wolnalan ɗum ɗon 3 décembre mi on alpha inchallah
ayi ay lang inshallah ko wana fo halate quoi ko mala ko muddude ah bon min hala ma dum inshallah o mala ko buri dudude mali andi si mi kedugo wonde tourné nyande mi yadno e mboma kedugo tourné mais mboma yimi o ni ene pitano ga o hebi tato acca jetten di goddo ka ligne allo allo kanamela noy day jan nalato Mamad Salou waaw noy to ka wonda don no buri no heewi seeda mi anda sa pusta don seeda mi puusi voilà tu as bien réglé maintenant noy to nalato ça va alhamdulillah day jan jantun noy to be ngure bayilan andi fewndo be sangarea be fo sangareji ha sangarea fo no prépare fi anniversaire long wallahi ko menen wono to ton premier si Allah tawni si Allah lando no tawni en Allah en halde makko apari o premier ko mali o siwana bude on do kay yettude Allah moƴƴa joni ko nyalande hawjande walla no ko nyalo en hawjanane de yonde ardu doy mimi gaynani préparation on to salmini do invité be membe me weltani ke be moƴƴa wana seeda merci beaucoup et puis déjà o mo yida do monsieur Alpha waddi taw premier gâteau le 3 novembre et le 3 décembre déjà quand le 3 on jettimo juste o waddani en do gâteau re senden do joni do no ara atto do mo sangare ategol gâteau re non min kay ko min malim premier men malim premier men jette événement inshallah dal attotoɗo men to ngala Masalou menen kadi men hollay on sangare yano Sénégal Masalou mais ko mali buri Masalou mali buri angasade nam gonga no wele so wona deuxième windi on kalisi kono premier o mali eti no awa den heɗodiri on verra salminama garam merci beaucoup merci ok garam men weltike moƴƴa mi nawtno to salmingol on salminaɓe men ɗo merci beaucoup ko goto inchallah haray ko goto inchallah haray ko mbuɗi jogomi weltike moƴƴano min weltanike ɓe maali ɓen merci beaucoup koye gotum ko gotum merci beaucoup gotum haray ko mbuɗi jogodiri o nene goto baba goto ok haray koyen goto yurmonde Allah ɓeydan en jam ɓeydan en jokkire en ɗande ɓurten jokkitade Allah kam barki mamma en ɓe amin haray ko ɗum koye ɓurti wakkilade walde tole mamma ɓen haray hawkali ɓe kadi inchallah koye ɗum wonde haray hawkali kam en anditen ko ɗaɓɓere yaltude ɗum noon ko gonga felluka muñondiren eyyi haray miɗo hiwroma bulanda siɗa jam merci inchallah merci beaucoup merci ara mi weltanike bandirawo men wonɗo ɗon on kañum kadi ok yette bajo wala min kadi la mi weltani on buy mi yeeya mo non nani Masalou gonga ɓeya nam ko yeeyeteɗo ni ko yeeyeteɗo mi ko ɓay gonga ɓeya kam woni kota ko yeeyuɗo Allah mo wo no jari ɗanni ko jelo yeeyete mi anda ko 15 awayi no Masalou si tawi dey ɗamari tammaru sili mi yeeyimamo tammaru siling ka mo ando ɗum ɗon tammaru sili o mi yeeyimo voilà 78 116 82 38 ka émission ndaru yiɗa acca arten yewten fi invité on seeɗa paremɓe ɓen e maremɓe ɓen par ce que hiɗa andi e fewnɗo paremɓe ɓen déjà hiɓe heɓuli hiɓe darde émission o a faami donc hande ni c'est la première fois o émission ɗo la wadde anniversaire makko la suite guinéen on fop yo yawtawa e ñaani fijen donc no wonno incident waɗɗo ñaani mais déjà si Allah jaɓi min waɗi prêt réparugol ko boni kon fop watte kilemji ɗin huɓɓine VIP o wona 5000 ka ley wona 3000 francs jama ganda 78 116 82 38 allo DJ nam anay narato alhamdulillah no muña wutti woɓe meɗo ɗo ay ko mi Alpha Junior depuis Medina Alpha Junior Medina émission ma no weli no foti wallahi merci beaucoup miɗo weltani on miɗo salmina on ko ono fonni émission o min kiima ɗo moƴƴo ba wallahi d'accord merci beaucoup mi weltanike on la hero ɗon Ibrahima Bari d'accord Mamadou Billo Bari Alassane
D'accord. Ok, là, on parle de dédicace. On a tati quand même striker. D'accord, d'accord. Mamadou Salif Bari donc kadi jugo be ñene don kadi jugo Mamadou Salif Bari. D'accord, ala problème Salla Jabi. Fatima do mi ñanga Fatima Elzo. D'accord. Ok, merci DJ. On a de l'émission na weli. Merci beaucoup, merci Junior mi yeltani kema. Merci beaucoup ko dum do 78 116 82 38 hara mimi do souhaite jama fop yandi yo jama mobilise yaha soutena émission en soutena télévision parce que man hande o télévision do wadiraka do sabu menen ko wadira ko sabu jama on ko ruci télévision biya jama TV donc si Allah dan don jabi kadi menen holliti jama on kala quelque soit alpha ka marda tawda télévision no ma jettande hollira harawdi no way arde dum don y a pas de problème 78 116 82 38 allô oui allô donc harayo do wayni ke donc haray ko dum mi fala jama on andu télé on ko fimo hande grand alpha da hebde vraiment manifestation mu fala da holire ka télé nodda jama TV mais ara men couvra hunde ndey la même chose munaj la même chose heddido ko do misal min tawombe ka plateforme en fop ka direction nyani wano lama misal minu Aïcha et Fatima et salminen kadi wano Amadou Badiang l'homme de 24 décembre donc salminen moƴƴa et salminen kadi wano kanko Sansi Masi voilà Sansi Masi e salmama DJ Yaya Lamzo kadi salmi ƴette goɗɗo ka ligne allô oui o jarama hiɗon e jang jantum kana wala ton no marsude jantum ɗamake hono ɗa noddammi honto na ɗamake hono ɗa noddammi honto hey men make Penda Diop ɗa noddammi honto Penda Grand Dakar Penda ɓe Grand Dakar ɓe jang just Penda jalide gonɗum a welti merci beaucoup Kam Moussa Bella depuis Grand Dakar Aïssatou ɓeygu makko depuis Grand Dakar hiɗa andi ko kamɓe woni invité de marque ɗen nde ñande so Allah jaaɓi nde ñande koye mba Sadio depuis Grand Dakar en salminimo salminen kadi wano Aïssatou Bari salminen wano Rahmatoulaye Sarane Nafisatou Majina Hulali e salmine wano Mounas Mari Fala donc kamɓe kadi ɓe arta e anniversaire maɓɓe inchallah jaaɓi ɓe aray donc salminen kadi Mounas Mari Fala équipe mum on fop e ŋakkali hay e goto Majina Hulali e sere fotti foli acca yettengo ok sere fotti foli Grand Dakar e sere fotti foli Medina sere fotti foli non Grand Dakar ko esiraɓe an kajjato bita woni nene sere fotti foli on haray dima e lendi ɓe notti fof ka maɓɓe ñaar bentali yo yaw ɗowta ɓe hiwro ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ƴettuɓe ɓe nene ɓen ɗum ko Grand Dakar watta so Allah jaaɓi e lendi so prani caméra la pour aller surveiller so Allah jaaɓi voilà par ce que ɗo gandi ko sati kono laati merci de ñandere Grand Dakar o te ñallirta voilà mi laɓɓa kossimu Allah jaaɓi wimami enen fewn ɗo Allah no jaɓani en fof ok voilà merci haray en artay ka paremɓe ɓen ka anniversaire ka anniversaire voilà alliance de la sous-région voilà ka DJ Bella Joli c'est-à-dire ko Jama TV présente l'anniversaire DJ Bella Joli on ñani samedi le 3 décembre ɓe o wi parrain monsieur Salou Conté président SB Vision acca 78 116 82 38 allô DJ oui on jarama hiɗon e jang jantum no fi alhamdulillah on tino selli ken fewn ɗo ɓe ñuuro ɓen ko parato ɗon d' accord mi salmitikema ka wonɗa ɗon kombo min ko Aïssatou Bella an ko en tokora jako en tokora kan kono noon min Aïssatou on a ittay DJ Bella Aïssatou Bella ɗum noon de ɗon gasi ɗo moƴƴi DJ Bella Aïssatou toon kon ɗon ɗamen nodde Aïssatou Bella allo oui DJ Aïssatou Bella ɗon sista men ɗon merci no masude jantu nala toon ça va alhamdulillah no jo vraiment ko no laba na ni vero no laba d'accord merci beaucoup merci on moƴƴa d'accord merci beaucoup ok DJ lan fala ka non dédicace say fon d'accord nan waaw mo kima mo ƴettu fof merci beaucoup Aïssatou Bella merci beaucoup haray parrain ne wi monsieur Ousmane Conté
Saliou Conté voilà Saliou Conté président SB Vision wonɓe Medina Dakar Balde Rue 25 wa artuɗen e Paykoun-Sare ko paremɓe artuɗen e Balde les Boss depuis Grand Dakar depuis Grand Yoff Balde les Boss depuis Grand Yoff arɗen ka maremɓe arɗen Basine depuis Medina arɗen Aïssatou Bari depuis Grand Dakar arɗen Battuli depuis ɗo e Wakam ƴette goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo 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 oui on jarama jaram ɗo e jang jato ko homɓe ɗo noddami on to Yanzo depuis Dakar ya hombo Yanzo no wayi ɗa e jang janto ida jam alhamdulillah miɗo heeɗima kaɗaɗan kekiɗe ɗo mais landade mi direct mais affaire on on waɗi nice merci beaucoup ok are lañiro ɗon ɗo wonɓe ko plateforme fof quoi d'accord minen kadi mi yuroma merci beaucoup jaram merci beaucoup Yansou acca aren ka Bartouli depuis Wakam kankadi ko ɗo woni aren noon ka invité spécial ɓe wono kanko Habiboullahi Tayre kanko Maki encore Tayre e kanko voilà e kanko Ousmaïla kadi ko kanko kadi mo tawa ka invité spécial ɓe e monsieur kamɓe wiyete moni Aissatou ɓeygu Grand Saliou Bella merci Grand Dakar kamɓe fof ɓe tawa aren ka invité de marque ɓe kadi vraiment haray foppuno tawa nder ton en artoy e lycée on ɓurɗoni on e juutude haray ko homboni on baba l'anniversaire on comme no woɗen noon ko kanko wiyete président Thiammalal Bari Bantingel président l'Alliance de la sous-région et président chargé de organisation des hauts conseils à l'étranger ɗin postuji ɗon ɗiɗi ko président Malal Bari Bantingel joguitiɗi donc sa nani le promoteur guinéen wonɓe Sénégal ɗo ɗum ko maayi wow la fi président Malal Bari Bantingel kamɓe woni président alliance de la sous-région ƴette goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum wa aleykum salam mi salminama lanɗo inde mo salminama lanɗa inde amen ɗo mi jam alhamdulillah yettore alhamdulillah komɓe voilà merci beaucoup haray ko ɗum waɗi haray ko homboni baba on ko kamɓe président Thiammalal Bari Bantingel par ce que mo yalti a ɗaɓɓay baba a accay baba ma kam on ɗaɓɓa baba ɗaɓɓa nene sina ɗum haray barkinno manki ko homboni nene o anniversaire kadi se yewti ɗum ko Sérédio Diallo on simi hewti noon ka Sérédio Diallo min nasiraɓe an Kadiatou Pita minna kanko Binta Diawne minna kamɓe nene Fune mi wiya kanko Hajja Mariama Mboyri mi wiya Ramatoulaye Mali fi kala himo lagine kono hiɗa andi ko mami yewta fi makko minna kanko Aissatou Koundara mi inna kanko kadi vraiment korka depuis Bentali haray mi inna kadi hombo mi inna kala tawaɗo ka Sérédio Diallo juldemo colonel e salmina jajulde Dalaba kadi salminama haray tigi tigi on wonɓe ka Sérédio Diallo ɓe fop mi arta e séréji ɗi ƴette goɗɗo ka ligne allo allo oui on jarama on jarama komi yaltinanen ko Yanzo way are mi yejjutilan falaɗa yaw kan dédicace o Hezbo Rap quoi d'accord Hezbo Rap Yanzo d'accord ok voilà Hezbo Rap o fala merci beaucoup haray aren ka Séré Sar rival Mamadou Binta woni hoore Séré Sar rival on salmina Mamadou Binta e Hadiyatou ɓe salmina moƴƴa e secrétaire maɓɓe on fof e Battuli depuis Jekko ɓe fof ɓe salminama immoɗen ɗon aren ka Séré Beldam salminen Jeynam Séré ka Séré Beldam sen imi ka Séré Beldam aren ka Séré Fooli rewɓe noon haray ko homɓe woni hoore on mi sikki ko Mariama Bari kanko kadi salminen Binta ɓeygo miñangan salminen wano Oumar Sodo ɓen gore an e wonɓe ka Séré Fooli rewɓe ɓen fop ba maɓɓe no enne ba Fodé salminama kanko e Kuyate ɗon en salminimo e Balde Rue 25 sen immike ɗon arten ka Séré encore Fotti Fooli Medina
andi sere forti foli Grand Dakar no wodi sere forti foli Medina no wodi ɗum ko kam malaɗo mangol ko kamɓe woni sere forti foli. Merci beaucoup. Are ka femme de Rebeuss ɓen kadi salminama hara ɓe invita kamɓe kadi sere ka femme de Rebeuss. So ngimmi keɗon aɗon ka association Mari Fala haray kamɓe kadi ɓe weltana moƴƴa par ce que vraiment ɓe tawa kamɓe kadi e sere e association ji invité ɗin. So ngimmi keɗon arten ka sere nene goto ɓe salminama sere étoile de timbi ko ɗon bilɗo jawne ko kamɓe woni ɓiɓɓe makko ɓen ko kamɓe ko nene oynata ɓe ƴettimo nene pardon hara en salminiɓe. Donc salminen karama ko Mamadou Winda Diabo hari ɓe laggine ɓe hewti Sénégal kala faalaɗo ɓe yiide no wowiri noon adresse on ko Boutique Diallo numéro téléphone maɓɓe on 77 226 watta 228 kam pardon ko ɗum waɗata ka karama ko Mamadou waɗa 16 86 sa waɗi ɗum a yiida e karama ko Mamadou Winda Diabo 77 828 voilà 828 16 86 voilà karama ko Mamadou ko 828 16 86 hara en salminiɓe salminen Tidiane Mendia e sonnajo makko salmina karama ko Mamadou kamɓe kadi encore une fois e sonnaɓe maɓɓe ɓen voilà ɓe sesiminni goto hara mi violi loi kono noon kadi mi précise ay wonɗo moɓe wondi fewn ɗo moɓe ardi Sénégal on hara mi salmini ɗo mi salminta Hasanatou Firia kankadi ko invité jo ka anniversaire DJ Bella Dioli salminen Boubacar Horeya ko kanko woni l'artiste principal nde ñande par ce que 3 heures ko yoni wo ko pooɗaru hay 5 heures du matin donc ko Boubacar Horeya sarsi ɗon a faami Jama TV noon ko kamɓe joguiti fof donc haray média ji heddiɗɗin kadi hay goto wiyalta ɓe yawɓe filma dey par ce que ɓaynami fenu ɓuynoɗoɗa landola pourquoi mi waɗɗa logo maɓɓe on ka anniversaire lan c'est pas ça hari mi jonnaka autorisation allez ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo merci beaucoup way Kralfa mi sikki en waɗay tour de table laaren fiyo gâteau bismillah d'accord kon ɗum fewndo kon ɗum motive to jamo acca ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 oui on jarama inon e jang allo oui hiɗon e jang allo hiɗon e jang jantu nala toon alhamdulillah ɗon maake on ɗo noddami on to ala sikkude ko Dj Bella Dioli ko DJ Bella Dioli wonɗa yewdude goy naya sikku ko pelletto kanko ko tigi ko DJ Bella Dioli wallahi ko kanko allo ko kanko tigi wonɗa yewdude awa ko min Mariama Safa woni hurade mo ɗon Mariama Safa eyi Safa fo salminama Safa foppuno mi accali hay goto Mariama na lay jang oh Mariama pour qu'est-ce qu'il y a quoi ok en salminay ɓe Safa ɓen donc kamen o woli fimu andi kamen sinnama joolil par exemple Guémé Safa menen e Safa ko keero ngoni hakkundam menen ɓe notiri dongol tuuma kamɓe notiri timbi Madina donc ça dit Ninguelande par exemple donc so wi ko kanko Safa himo andi miɗo andi ko wi ɗon hara en salmini AJDS on fof par ce que min ko ɓen mi ɓuuri voilà ko on association mi ɓurno ande Sénégal ɗo mais ɓe Safa ɓen fof surtout maître an DJ Wuri monsieur Amadou Wuri pardon DJ on nani yafoɗon monsieur Amadou Wuri voilà e ɓe sonna maɓɓe Hadja Maymouna e ɓiɓɓe makko ɓen fof ɓen salmini ɗum salminen kala mon ɗawroma en tout cas komo Safa ha misiɗe ha miriyo ha soƴore foppu salmina ɓe han sangere junggol ɓe fof mi accali hay goto mi rewa ɗon mi ya kalta ley fita ha yummita tout le monde mi accali hay goto acce si mi arti kadi ko ADKP mi salmina ɓe jeunesse kenkongo jooli Brouwa Sila ha memoya ndeylo Afia ndeylo Mangol ha mi memoya Tunni Diale Dungil Cewgol Ɓombel Meela Dukki ha mi hewta ka dongo centre kamen wotigine ayi ka hara mi salmini jama am foppuna o ma joni noon gonga oya joni noon ka gattore nden ɗo wonde ñarde yette jalloɓe so ɓeɓude o yette jallojo o yette baso ɓeɓa gatorede voilà o yette baso ɓeɓa gatorede régime il faut me hollugol la
Falime. Régime. Il faut me hollugol le gâteau petit et puis ça filmi do ha buri Michael Jackson do nyamata do. Birken wodi. Birken wodi. Oda o karésime men da bada birke. Min nalo be gâteau. Voilà, aray Messa Alpha. Ko kanko wadi premier gâteau. Le 3 décembre. Hande ko le 3 novembre. O wi anniversaire lon kambe wonata pe addugol gâteau mabbe on ka Jama TV do Jama on hiya golle makko den mi toriki on non o jonna numéro téléphone makko on mi toriki on kala faala do gâteau on yo noddu mo haray ka numéro téléphone mo jonnata wala régime sa gayni non manda passé do no teddi afami ka sa gayni gadatna men birkew mais wada premier soufflage on voilà jiw ko do ko yimana men joyeux anniversaire joyeux anniversaire voilà Chogo birkew ya deji birkew chogo birkew ala do Kala kete jallo jodi. Kala kete jallo jodi. Ko bawo wayta ok haray yetta babbe no landade chogo tigi tigi on yi gara alpha mi weltige Masiko wotum. ko urnoni hande hara équipe on urnoni kono DJ Bella ide weltunde. wallahi mi weltani kem Wallahi ide weltunde. Ne fonta maka jungo fi yemo golultu. Merci beaucoup Nani. min kadi mi jettani ma ahadi Me de weltani on. mi jettani ma ahadi Anga DJ Diallo do hibro mon passage. Merci beaucoup Hay vraiment menen ko non woni ambassadeur men ben Sénégal do de. Merci beaucoup Parce que ko men andi on ko sutini do men ko walliti do men ko men men anda ambassadeur so. Beti Jumal ma fille. Voilà. Jumko. Voyez non. Ça c'est DJ Bella Jolie. Akasa. Petit. Afutte ke nyamu de anniversaire on ka lewru si ayeyi atawi la nyani nyamu ko lani an cha ay ko film go na bayma. Ka. Nyamu gongol ko mele nyamata. No accu goy. Wuri on nyandire de gâteau. O sa jonni mo de jonno gayne do wacca do. Merci au passage salmine Bineti Mali. Acca jette goddo ka ligne. Ando ngay bata gâteau da no dengo. Allo? DJ Bella. Ko fi gâteau dengo no didala ngay batade. Joyeux anniversaire. Karama. Aywa demal. Mena hedima. Yow? Konting. Ala ton. No, konting. 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 Adde gâteau, adde. Me nabude. Me ala ko Konting taw. Adde gâteau. Mimi anno ko gâteau holla o ko debbo noddata. No, fi alla konting do ko fuddi dal quoi. Jibe do gâteau de. No. Jibe do gâteau de. Gebal la ngala ton. Gebal mano gakang. Arang. Awala yehude do. Dogu henya. Aw me ngabima. Mi do baaw mondo. Ayo wala awanatu ka sido direct. Tigite ilanto. No me yalma do. Pana malaika. Wallahi la munyi kono way. Wa bien invité ma bengo be jam. Ibe do comme ni ko Aisha. Alhamdulillah. Wa hatu gal tape. Ramadu iyo wala Raman no way. Na Ramatu de ko Halimatu. Halimatu ngel tape Halimatu ba. Halimatu gal tape. Mi da accude anyande anniversaire long Halimatu ta ko do mi yeyma. Parce que kala mo mi yal don kala mo mi do mi hiwraaki de nyande ben na ono boni. Halimatu gal tape pourtant so no mi nodete. No Halimatu mi fami ma joni. Ko wonno mi faala onon auditrice be fobbe anda horma vraiment no wadi safo Jama TV comme no olof be wiata non. Parce que mi do weltani on. Sago an ko min nabanta on cadeau. Parce que ko weli wo ko weli ko no welnata so no dalla mi antasi no weli. De. Voilà, c'est ça. Awo, ne yuri ka don invité be moƴƴa non sinaji won no laba moƴƴa lan huli hata modan jattumo. Ana wala ki modima. Merci. Mi do huli de sa modan dar mo do ha burta. No Halimatu. Kana ko Halimatu ko yette jallo. Halimatu. No ko yette baaje ni. Écoutez, Halimatu. No jiwon no foti moƴƴa non. Halimatu. Merci beaucoup Halimatu. Laba moƴƴa non. Merci beaucoup. Halimatu. Naam. Akku fi Allah bay mi sikki.
an kadi a hutaki hoorema wota okku mawdu ma beese ha wano ni quoi joni no foti de machallah alma to wuli taw et puis non o jattay koye modi yimɓe dige a yakkina yinde nden o jattay de joni noon taw jaɓo jatta nani ɗon miɗo jogiti ha satti so gorkon kadi leppono laba moƴƴo hono gorkon guinete jiwon gorkon ko Mamadou Alpha Mali debbo on ko Alpha Mali jako musidɓe an debbo on to maɗoni ko mon voilà ça va na on to maɗoni ko mon minen ko telen hedde woora woni faami on to e woora ko lawol amen noon himaya himaya ne min ko duguntunni woni kamen duguntunni ay woɗɗondiraja ka ande duguntunni ko wiyete dongol pammoɗo koɓe koto ɗon leppi on no foti fuu machallah merci beaucoup merci mais alama ɗo ekkudemo siko fi ɗum ka convainquiɗo ha janggo mi hokkata sikkuta ɓengu mo ngalalan jenta hiɗa andi ka fala jadde oya mariama weyo ka jaka fala modi oyane on fefesa jaka jomba ka fala modi awa digi awa yeɓi ene non andi wo si goɗɗo wattike ko laba il faut mante andi mi manti ngari maki bien sûr non ayana quoi merci merci beaucoup Mariam anko mi wawɗa jalde o Halimatu ɗa wawi jalde yimɓe la wa comme woni wata jalde nani no jije bela woni jallirde kañum kadi Halimatu andi min ko mettimi fo a manti fo ha kiilan jije bela ɗum foti ok merci beaucoup Halimatu aray ɓe meɗen heɗde gâteau on nani après mi naɓante par ɗamari weefu ka yo ƴettu après ni o hetto émission haalanno ƴetta numéro on adresse on so heeɓi anniversaire mi waɗinamo gâteau voilà joni gasi joni Allah waɗi sa a waɗay anniversaire ɓayna fiya waɗay an kadi a nunna ɗon a watta anniversaire dije an kadi negoy inno an kadi a waɗi anniversaire na ko mojo ɗon ka ko ane hombo watta anniversaire chaque année non min si hewti heddi ke semaine mi haalante ka non menen na non menen ko 2 mois avant hana hare koye waɗi condane ñande o 25 ko waɗan tollanko ko ɗum noon mami wolande na hay condane tum ko ya don mama sa fuɗɗike woɗɗo ɗo hande mi dara chaque jour si mi waɗay mbuɗɗiɗi ha coggu gatore timma a gandasi o wannayla gato mbuɗɗiɗi darolle ko go'o fuɗɗi ɗo comptore go'o ko go'o kay go'o ɗiɗi alors min noon mi fuɗɗanima ɗiɗi o joni sande to mi halnayo d'accord y a pas de problème yo ala joni on jarama halna langono jiwon wiyete ko Maymuna wiyete Munas Diallo walla ba Diallo o yetta jeeyaɗo Firiya awa ɓay noon a wi mo laba mo labade la convainque makko la wadde mo deuxième femme fiyon ɗum taw jaɓu ɗum ɗo premier femme non min ñamimi falaka sina min sagon ko min tum voilà ƴettu an tum ndaari oɗo kadi siwa hetto non ko ɗum waɗi sagon ko min tum ko modiam merci beaucoup merci Halimatu merci beaucoup Halimatu ok guiɗo jama peti ar gadanamen birke on ɗum ɗo birke on ok waddi ayoɓe o ayoɓe yette joni ɓaɓe yoɓata joni ɗa wawi sunnande en ɗon yimana en ɗon kellana en ɗon voilà après ɗum ɗo fof komi waɗa fof kam waɗata e goyita an siɗa faala laara wuuri no mari ga artiste jo kono o ala jaɓuɗo yalta ka télé ene wuuri mi faala e artiste ma on kono de takal talal fête l'anniversaire DJ Bella Julin Longfort giɗo mamaya mi salminima Amadou Badiane normalement ɗa duwano arde petit tawande gatore kono an kadi a walike ndeysaan allo voilà c'est bon
Allô? Allô, oui, ça va? Ça va bien? Nala to. Alhamdulillah, ɗo noddami hon ɗo maake honno. Pardon? ɗo noddami hon to ɗo maake honno. Min noddon Derkele ɓe maake Ba Moutar. Ba Moutar Derkele? Oui. ɗon e jang? Jante alhamdulillah, nala to. Alhamdulillah Ba Moutar. Oh, émission no laba machallah. Merci Ba Moutar, fewndo meɗege fi sufulgo gâteau, premier gâteau anniversaire lo. Mi ñamimo. Min fuɗɗaki taw dey. Min gayni. Non, jere ko ɗo waya kara ko mbaɗu ne. Dari sinaydi. Yimilando ma ko a yetta bajo da do dabo. Ba 1000% gadi. Kono yetta ba en watta sefa. C'est bien, merci grand. Kono yetta ba en watta dum. Wallahi non ko yetta ba do wadi non reno no wodi gibe. Awayika. Anduba. Yo denna bo ko yetta ba en won ton. Ay to ngedi ko buusi wala ni ka gâteau lo. Den bo watan. Awaran fudani en do yimo s'il te plaît. Hein? Yaya may wona min andi sete ba be ngala no kono den bo watano. Ouais, ono yetta ba en kede yetta jallo be kan ko fi on do. Non no mi defanda yetta jallo belle. Wi ke den bo yawo ko yetta ba be ngato so yode ko dum no woni yetta ba be ala no den bo watano. Non afa mali. Donc onon dal kono yidi fo quoi. Donc fo no yidi. Way control yimu gongo. Acha. My anniversaire. Ok, merci beaucoup. Aray misal mi be Derkele ben fo. Ok, ndarama bu. Yeltani ke ma vraiment. Munas. Do ko woni jiwon. Sa toroto Allah yalla ko re modi. Ayi may. Afamika. Voilà, merci beaucoup. Kanko kadi Safiatou Malal Bari Bantingel. Akasa baylandi ko weldi an kadi. Merci Amiridis. Merci aussi Grand Joan goto won ndar de fewndo Jama TV ka boutique makko rue 19 angal 10 Medina. Acha joyeux anniversaire DJ Bella Joni. Premier gâteau wonde nge sunnude. Après deuxième, troisième, quatrième gâteau ko le 3 décembre nyani night. Entrée on ko 3000 francs, VIP 5000 francs. Donc dum ko 5000 francs. Merci beaucoup be mali ben fo weltanama. Voilà be kadi sapo e be mali ben. Acha 77 78 116 82 38. Acha joyeux anniversaire may. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Digé. Joyeux anniversaire. À Tibose toujours. À Tibose toujours. À Tibose toujours Digé Bella. À Tibose toujours. Nyalande mande ngoititi. Nyalande mande ngoititi. Nyalande mande ngoititi Digé Bella. Nyalande mande ngoititi. Joyeux anniversaire à Digé Bella. Merci beaucoup, on se retrouve. Oh. Merci. Merci beaucoup à Mr. Alpha. Merci beaucoup vraiment mi weltani ke ma moƴƴa yo Allah okke ko falla dande ka hulɗa e kala miijaniɗo makko miijanaki hoore mum yo Allah hulan ɗon heydindin on par ce que mi weltani ke ma moƴƴa hay luttirini tun weli par ce que vraiment a waɗi golle moƴƴe en tout cas ka télé ka wolɗa kon fop kadi a waɗɗa par ce que a wolnan no wiɗa bela si Allah jaɓi si hewti si hewtali mi waɗay kam mi dowa wadde kon hara elan tori onon kala waɗo gâteau anniversaire kala faalaɗo moƴƴande gâteau anniversaire ƴettu numéro Mr Alpha on woliɗo numéro ma 77 845 33 61 oui 77 oui 845 33 61 oui haray min tori kew nabanta galle ma kadi voilà inchallah si Allah lan ɗon jaɓi si tawi o moƴƴinanima gâteau ko par jelu woodi gâteau 6 parts 11 100 francs 8 parts 14 800 10 parts 18 500 12 parts 22 200 oui 15 parts 32 000 kono woni 15 parts du fara ko eskal ko par on andi kañum par kamɓe ɓe andi kamɓe ɓe andi kamɓe par ce que ko kamɓe ɓe ɓurata sodde gâteau parce que mi wona
8h jusqu'à 19h. Mais client de Bourbe ko rewɓe hein. Ko rewɓe. Kam ɓuri sodde gâteau. D'accord. Anniversaire. Oui. Acca. On nani détail ji ni fop paray kala fala do yedde. Vraiment numéro numéro wala so be noddi mbaɗa wawi passer de numéro kan voilà walla mono fala kadi ƴetta 77 ko numéro bela joli o 595 wala 10 37 77 595 10 37 walla waɗa 76 481 96 82 ko woni numéro whatsapp on aga mi ƴetta goɗɗo ka leñi e waynodira joni allo allo oui Adija Belon no marsude ɗa jang Botti Bobi Weli Koti. Ne bata nani? Ko min Petit Bari DT. Petit Bari DT Jongol Tuma. Ay. Baɗa andi goto gaynay. Goto kan gaynay. Petit Bari ko nu prépare ndaw anniversaire DJ kotirawo ma ba andi dormam man jeunesse dongol fono do assisi do anniversaire ko nu prépare. L'empare ni piji bui. D'accord. Dolo koy entre nous no fomen prépare ni. D'accord. Lolo koy ko inshallah do e lendere koy gasinan jalla jabi inshallah ya pas de problème jona kay ay dani ari de bale angi ko place amenda la way ya boy tang mi rewa ka place do ndaren kondu mi stay ko grand bubu hondu mi wata wattade beti jalla jabi beti attention de il faut dar non koto mon ko watto moƴƴa bayno do yidi mbudi mujaso koloyru jalla jabi ok merci beaucoup jiɓɓe kadi ote siɓɓe woɓe yawi ñowgol kamɓe noon wo ko jippon ɓe ñowata jippon anino men mi ñowo komi yeeyowo d'accord mi aray ka place to sallah jaɓi ok sallah jaɓi artirala message ka whatsapp nani ok sallah jaɓi voilà merci beaucoup Petit Bari ok merci beaucoup Petit Bari pay ko ngan bon o yeye conci et tout ça en aray ɗon kadi pay ko aray o fallan o ɓornude ara mo yiilan no buujana lan quoi 18 ans quoi parce que mi ɗo way ara sa yiilan a buujana lan kono heɓata lan ako watta 18 ans quoi mi faami ɗum ɗo sa yiilan aɗa buujana lan kono ombo buujanama taw digge mi anda ɗo ma laaɓu noon ko ma laaɓade ma laaɓade en tout cas mo yiilan buujana lan dal ko tare de lokke mi heeɗi voilà ɗo e buujan en tout cas acca kon wato waydirde yani hande émission men ɓay lanni déjà e wujji minute aji seeɗaji kono kon way ɗo waydirde ha kadi ñalande wonde kadi arte hay vraiment hara minema merci invitation o merci beaucoup hara mi yaggale ha gada yaggu inchallah hara komi haalama kon ɓurɗo jogodirde ono nene goto baba goto min mi fonti jungo fota en fo jungo pour yo wono nene goto baba goto yo wawa golludude wawi yurmodirde wona hunde wotere d'accord daren ka men si wara yesso allahumma allah non ko moƴƴinanen ka men kadi vraiment o kay lando ko waɗo jida leydi men ndi d'accord way hara miɗa hiwro ɗon fayi hoddaɓe am ɓen ko galle amen ɓe ngo Mariama Ba ɓiɓɓe am ɓen Mariama Ba wolu fi makko fuɗɗo Aissatu Ba ɓiɗɗo am kadi ok haray miñan Ama Sadio e koddiraba même o hakkere mbay fa noon ni Abdoul Gadri d'accord haray mi salmini kala ma ni jeeyaɗo maali dugun to ni kala ma ni pulla Fouta wimi yeehi haray mi salmini landi siɗa jaam haray min on alpha miɗo jaam ok haray yo Allah okko barke mabɓe men ɓen Allah muruta nene baba merci haray merci beaucoup vraiment mi weltike buyno merci beaucoup weltike buydi je merci beaucoup Mr Alpha merci Mounas ko on ɗum bo wawɗa ko dedi kayɗo wayntira kadi ha ñalande wonde par ce que onon sono won aray ɗo par ce que yontirande kadi ko ɗimmo e ma woni arde ɗo lama wonde e Mariama kadi Aissa e Sodo tout le monde ça sera là pour excusez-moi ko affaire jang Colobane d'accord oui o wino sina ɗum o fem o wiya anniversaire ma ko mi laɓe o waddama coiffure non ɗawlu mi yahay a faami ka samedi o mi yahay law voilà moyno Sarif Diallo voilà Sarif Diallo d'accord c'est noté moko feno kazande en face kazande mairie on merci beaucoup Sarif Diallo merci beaucoup Mounas haray onon shoot voilà mi weltike wonɓe men dargol en ko mission ɗo mi weltanimo kala wonɗo suivde wen ɗo d'accord mi weltanike ɓe fof d'accord ɗan habbiti on kadi ko anniversaire mo kala turtu sakko leta turtu ɗo yo ngate kullu d'accord ɗan habbiti on dole
ara na dolle jande ala d'accord min tapular mo pulala ngalawa d'accord menen pulaga ka wolla men femme parce que dum men muyni so mi buri nanugol dawa wolde so so hedi fo so kandade ko radio partout ara wola non duma dum honno de ko be wolta ko et puis émission ma on kadi haray wombe extérieur ben kadi way kilen heditibe kambe be ala be faible seda hara be yafono d'accord mais pour tout be burde walde tade émission o yara yeso d'accord wombe extérieur be kala sorti jango wete guiné wondo wombe tentino fulo futa be haray menen on chaque jour dal meden suivre o meden suivre men darde men walde kadi inchallah kambe kadi burde walde tade be émission be wala be nodde be burde me conseil de wombe gabe d'accord merci beaucoup haray ko gonko wi ko onon ka essere fo on télécharge application Jama TV on nate ka Play Store e so windi tun Jama TV on yi ay application télécharge mo inshallah mo ka téléphone mo hay ka golle mo wayda d'émission ji programme Jama TV fo haray merci beaucoup et salmini Jama on lundi 14h 15h émission Hotren Fouta 100% ambiance haray ko do e Jama TV wata lundi o gido mama yawni kala bay poy donc haray mi salmini Jama fop mi weltani ki on e ko mi antina on tun le 24 décembre harayde mari concert molanaɗo anti-crazy Mamed Junior Fatako Estade Iba Mar Diop ɗum ko nouveau génération woni ko on addande ɓen ɗon le 31 décembre ko festival FIFOP ko hombo non organise ko alliance de la sous-région jawɗiɓe ɗo Dakar Bagada won son billo e Aribo ɓe fof ɓe arayi wonde Binetti Mali e Junior Bari haray ɓe fop si Allah waɗa no jaaɓi e hiɓe ɗo haray noon tigi tigi on voilà Binetti Mali jiwga men ko heeɓi kadi bobo gorko teddungal jama voilà voilà merci beaucoup haray salmini fop e wetanike fop mi wetano ɓeygu an kala faalaɗo ñamude ko weeli o yawa crossement wakam nani kala faalaɗo ñamude ko weeli mi ala détail de yetto baɓe no wonnade fop yo yaw Mariama ene wonna yeyi ɗon Mariama ene wonna DJ ala wonanali Mariama aray kanko andi nani merci à tous merci Jama TV weltano yimɓe ɓen fof warɓe ɓen daara d'accord la weltani on la ngabbiti on kadi ko anniversaire no anniversaire lon déjà dole koy kadi no yaltude faalaɗo yo no wawi contact gode voilà inchallah koy no yaltude men yeyude dole koy problème yo ala ɗum noon kadi merci beaucoup faalaɗo yo kadi natugo ko association jigué wawi noddugol men association jiiɓe no woodi worɓe no woodi men ngabbiti on kadi merci beaucoup merci Jama TV haray en wi en e lendi ka émission kadi Hotren Fouta merci beaucoup et merci à tout le monde ciao